Ebusembi, cela inkomo embili, ebusembi, yiso. Uthole ngoba kanali ukuthi. Hey la, angazi baba mhlawumbe uzofonela. Ngicela inkomo embili, ebusembi, ngicela inkomo embili, ngeke ningithukanisele uhulumeni, ningithukanisele umnyango, ngidlo 190,000 mina kimi ungangeni ngishisente. Neza mina ngibhizi ngilungisa incwadi zama-security zikafasi nina ngapha senivula ama-security angithi yeba ngizokushaya lalela ngimanje izongibuza ngineminyaka ngizoyitshela ngino-60 baba izongikhwela theze uzokuba ngikushaya uNkulunkulu usuzongiphuphile nidla impahla zabantu nidla yonke into. Sabe silindile ngathi ungayiphakamisi ngathi sebenzela isizwe usebenzele uhulumeni ungasebenzeli iqembu usifakalela udaba luje losiphinde wena njalo uxolisana njalo njengoba nini emnye napa abantu abadla impahla zabantu emnye hayi lesi sikepha uzokhipha inkomo embili ebusembili uzokhipha inkomo embili ebusembili manager uzokhipha inkomo embili ebusembili ayacela bambela usinini uzokhipha inkomo embili ebusembili lalela baba yabona umuntu mayenze nje ubaba lo duma kude la afika zehlisa khona isithunzi umuntu lahlekelwe lezimbuzi sobhadala kuduma kude ayithengisa umuntu lahlekelwe lezimbuzi kukhopha kuduma kude ayithengisa ufuna ukufaka amazabazaba manje Kona mshikunza mafanyana. Lalela lenkunzi leyo wena khuluma egaraji. Yeblamani. Wangitshela mina. Lalela ngicela uNkulunkulu isonga esobheka. Ama ukusema ngithi ayakhona. Khona. Awufuni ukuthi ayichaza wathi yebo akhona. Uma ngingakathi ngizofuna ngishayela abafuthi mabe ngayikhokhi lezi inkomo. Yilezi inkomo yijele. Abahambe bayophatha ngoma boze baqonda. Cela ukukhipha udaba asitshonte esikebheni lapha abafaka ukugaba. Yes. Besisa ngoma ngeyi-12 zikaJanuwari. Sasibiza yonke inhlobo umphathi station inkosi yayikhona. Iy'nguna zakhona zakhukhumala zathi sibona kuyalokhuzwa salonto isikebhe kuloshemele. Yasukuma inkosi yathi ongafuna isikebhe akayi. Yathi phansi ekhe napa lona kungigwaza umkhosi ngimvandele kusana yabe ngoma. uNkulunkulu uyakupha ngendlela zakho uma ungihloniphile wakwazi ukuthola isijezu wahlawula. Uzokhetha ukuthi siyabulala uyakhokha. Uzokhetha ukuthi siyabulala ngeke inkomo nidubule niyifake ecourtroom nambe niyoyisaha nithwala imbuzi eziwu-10 niyithengiselane bese lithi kuzolokhu kuthiwa mina thathani wonke amaluka ndani uqobo nambe niyophatha ngoma akuthi awusatshelwa lutho la ushemele niyezwa na wena njengoba phela nje mina rasta ngilibiza ngesela mina nobhala nje nabo seyirasta njengabo ngibiza ngesela uyafuna ukuqhubela phambi ngesikephe uyafuna ukuqhubela phambi ngesikephe uyafuna vele nje mani banje ukuthi wena ngamasela lalela baba yabona ingane uma uyitshela umthetho nayo ibeka izilwayo akusuka umuzi loyo uthemba ngaze ngilale mfazi wami.